Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u još jednu epizodu Kompasa. Danas ćemo pričati o tome kako odabrati psa. Uživajte u nastavku videa. Kao što sam već rekao u uvodu, danas ćemo proći temu koja je možda zanimljivija novim vlasnicima, neko ko još nije uzeo psa, ko možda planira uzeti psa, a to je kako izabrati psa. Znači ovdje neću ići u neku sad širinu, u detalje, neću vas zamarati sa nekakvim nebitnim stvarima, nego samo da pokušamo osvijestiti šta je sve bitno i na šta bi sve trebali obratiti pozornost kod odabira psa. Ono što prvo svi moraju biti svjesni, a to je da je to ono živo biće koje će biti s vama narednih 10 do 15 godina, a možda i duže, ovisno sve o pasmini, kako će biti zdravstveno stanje i sve ostalo. To je prva stvar koju svi moraju shvatiti, da to nije majica koja nam se danas sviđa, sutra ju možemo odbaciti pa ćemo uzeti nekakvu novu majicu, nego je to živo biće. Naravno da svi mi gledamo da si uzmemo nekog psa koji nam se sviđa, koji nam lijepo izgleda, koji je atraktivan ili nešto, ali to nije ključna stvar koju se treba voditi. Treba uzeti u obzir i nekakve druge stvari. Na primjer, ono što je jako bitno, vi morate biti sami iskreni prema sebi koliko ćete vi vremena imati da se posvetite tom psu u danu. Velika razlika je da li živite u stanu ili ste negdje u kući koja ima neko dvorište, jer ako živite u stanu morate biti spremni da ćete 3 do 4 puta dnevno obavezno morati izvoditi psa da bi on obavio svoje fiziološke potrebe, dok opet ako ste u kući možete ga prošetati jedanput dnevno nekako dužu šetnju, a fiziološke potrebe može obaviti u dvorištu. Već tu imamo nekakvu razliku i nekako drugačije razmišljanje o tome kojeg psa uzeti. Nadalje, vječita tema kod pasa i nezaobilazna tema su dlake. Znači, ako će vam pas biti unutra ili ako će vam pas biti vani. Ako vam smetaju dlake unutra, ako mislite da ćete imati problem s tim, onda bi trebalo gledati nekakve pasmine koje se ne linjaju i opet to ima svoje nekakve onda dodatne stvari, jer vi te pasmine koje se ne linjaju, one imaju dlaku koja je više kao kosa i njih morate redovito voziti na šišanje. Također, ako će pas biti vani, opet treba gledati da je to pas koji ima nekakvu podlaku, jer svi znamo da ovi psi, recimo kineski bezlaki pas i slični psi koji nemaju dlaku ili nemaju podlaku, nisu baš za nekakve vanjske uvjete. To su sve nekakvi elementi koje bi trebalo uzeti u obzir kod odabira pasmine koju ćete si uzeti. Također, ono što smo već na početku rekli, vrijeme koje ste spremni provesti i uložiti u psa. Što vi više ulažete u psa, to će vam pas biti i poslušniji i povezaniji s vama i sve. Tako da ako vam pas služi samo za šetnju od pola sata dnevno, nemojte uzimati neku pasminu, neku vrstu koja je fizički zahtjevna, koja je potrebno istrčavanje. Nemojte uzeti radnog psa koji traži još nekakav dodatni i mentalni trening u same fizičke napore, jer to sve zahtjeva vrijeme. Ono sad što vidite iz te priče, to vrijeme i to koliko ste vi spremni se posvetiti tome psu, to je jako bitno. Ako ste više zainteresirani za nekakav rad sa psom, opet je tu pitanje šta želite raditi. Da li želite se posvetiti radnoj kinologiji, da li će to biti nekakav agility, da li će to biti trikovi, pa opet ima nekih pasmina koje imaju nekakve sklonosti više za jedno, više za drugo, pa tu isto treba paziti kod samog odabira. Sve u svemu, koje god psa da izaberete, gdje god da ga držite, šta god s njim da radite, znači on će vam postati praktički dio obitelji i sigurno ćete ga voljeti. Samo, kažem, htio bih kroz ovaj video osvijestiti možda one ljude koji još nisu svjesni toga da je to živo biće, da će biti s vama 10 do 15 godina, da će vam postati član obitelji i da se prema njemu treba tako i odnositi i ponašati. Ono što ja često viđam, a vjerojatno ste i vi koji već imate pse viđali, ljude kupe psa i nakon pol godine više tog psa nema, više ga ne šeta. Najbolje kad šetate po susjedstvu pa vidite koliko se u par godina promijeni ta količina pasa koji se šetaju. Znači neke pse koje ste do prije 2 tjedna vidjeli, više ih uopće nećete vidjeti, zato što se ljudi više ne mogu brinuti o njima ili im je prevelika odgovornost i jednostavno onda tog psa ili poklone ili ga daju nekakav azil. Pas je stvarno velika odgovornost i treba to tako i shvatiti i prema tome onda i raditi taj nekakav odabir psa. Koje god psa da si odaberete, ne postoji nekakva bolja, lošija pasmina, svakog psa ćete jednako zavoljeti, svakog psa možete sve naučiti, svakog psa možete prilagoditi na svaku situaciju, na vaše uvjete, na vaš tempo života, samo tu trebate izdvojiti to nekako vrijeme za psa, da bi to bilo što kvalitetnije i da bi taj suživot vas i psa bio što bolji. Eto, nadam se da ovaj video bio poučan,
da ste nešto izvukli, nešto novo naučili. Nemojte zaboraviti udariti subscribe, like, navodno su i dalje besplatni. Hvala vam puno na podršci i vidimo se u nekom sljedećem videu.